dobrodošli u još jednu emisiju Mrcinačkih memoara. Vaš domaćin večeras, Joe Sisohvat. Dobro večer, gledatelji i gledateljice, slušatelji i slušalice. Vjerovatno ste oduvijek htjeli znati što je sve potrebno da bi bili članom naše Mrcinački ili 2 eskadrile. Dakle, prvo je najvažnije, morate biti cool. Osim toga, poželjno imati treka jar. U protivnom ćete biti primorani koristiti gumb na džojstiku da biste se ukretali kopiju. Što može dovesti do neželjenih situacija, na primjer pri letenju u formaciji. Ili letenju općenito. Sa treka jarom doživljaj letenja se potpuno mijenja. Nemojte ovo pokušavati doma, osim ako ste profesionalac. Čak ni tak. I na kraju ono najvažnije, održavanje opreme čistom. Što u nekim situacijama može biti od presudne važnosti. Neprijateljska formacija na 2 sata. Koragu i te fleke na monitoru. To bi bilo sve za večeras, dragi gledatelji. Gledajte nas i dalje u produkciji Mrcine filma, gdje ćemo nastaviti. Izazivam tebe i tvoju eskadrilu na dvoboj, bilo kada, bilo gdje. Izazivam vas otvoreno, pravite se da pred nije svima, tu. da vam Gasi pokažemo kameru. da vas se ne bojimo, Pusti da odjavu. smo bolji.